Dunia dia tu semua ngena online dah. Hari berbeli ke perangkat, bagi ke maklumat, nyentuk ke kita beranau ngobala kaban boleh media rama. Dan selamat kena cara kita ngena internet tu. Nyalai aku dekat berkongsi ke mimit berkawul engau penglikun lebuh berkenak ke internet. Balas skamer, kemaya hari dia tu makin hari makin pintar. Bisik kenyaruk dirinya di pegawai bank, berjual barang harga mudah, ujungnya duit kita lenyau. Nanti nyama bisa nerima mesej ke anda tentu betul, anda yang lalu kesal hati, kita tahu ngecek dulu. Dia tu mayuh macam ancaman keselamatan dalam talian. Bisik kedikumai orang yang phishing, mencuri identiti, nipu dalam e-dagang, serang penafian perkhidmatan, bisik ngelanggar hak cipta, serang hackers, perisian hasad, pornografi anamit, bisik megak kerinduk ngerekai ke cerita berita sebubung apa. Anda sebarang berkongsi ke berita ke anak menunggu, kelebih lagi berita berjaya ke orang yang engkau berita ke ulih ngasuh bala mayuah belayak ketega pengarap engkau bangsa. Media ramah tu ala kita berkongsi ke berita mana serta ngerapat ke kau ukai kena kita belayak. Nyemak besi tertemu ke berita anda betul, tahu terus cek pak Aifa, WhatsApp aja, engkau nyemak kena scam, tahu bertelefon ngagai Pusat Respons Scam Kebangsaan, NSRC, Baklumo Hotline 997. Kena meh, kata pemuka kekuat. Anda ngena 123 456 tahu ke password 123. Gabung ke huruf T besar, huruf mit, lumur, engkau simbol, ngambil ke akaun anda mudah kena godam. Pihak mega, seliah ke ngena wifi sengapa, kelebih lagi, lebuh dekat login akaun bank, tahu ke nganjung maklumat peribadi. Kena meh, internet ti selamat. Wi-Fi anda berbayar tu, kadang-kadang bisik mata-mata ke encuri data kita. Kemas kini perisian, anda buruak kemas kini, engkau sistem operasi. Laban kemas kini tu biasanya data engkau page keselamatan baru. Kadang-kadang kita gagit dekat berkongsi palan alai endo diau, gambar, tinggi atau ke nama-nama maklumat peribadi. Bahaya. Skamer engkau pencuri identiti tu oleh guna semua utai. Dikena sidang ngagau utai anda mana. Nya alai berjimat berkongsi anda sampai makai diri empu. Nanti uliah email atau ke mesej engkau pautan nyelai anda yang alu nekan. Mayuh kes akaun kena hack sepengudah nekan link ke bakal official dan yang kebenaya phishing. Sebakal mega engkau lampiran file. Nanti anda betul lek kaja anang kiruah. Berkenal ke internet segi amai nyamai yang mesti berjimat. Laban kita mega ulih nyadi mangsa. Sama-sama kita berjimat lalu berjaga. Sesama kita ngambil kemeruan selamat bak dunia digital. Ingat, berunding sebedau nekan.